Thutha wa kwerekana kuri na ikundi ciambitie kwiyumba na kwagagia muingi igikuruhania na gikundi kia Gaza na Mungiki, riu thirikari yugite iricemba gutigirira ni ahukia ikundi icio. Makiaria mari mwena wa Nyeri, Commissioner munene wa gitaru gia Central Wilson Njiga hamwe na muikariri giti wa nyumba 10 Joseph Kaguthi mwigite ati kuri nyanake cikitio ngono kuma kaunti-ini itiganite cia gatagati wa bururi igikuruhanio na jama ya ikundi icio. In the crackdown in Nyandarua, we have been able to arrest 11 members who are having a case pending in court. In Kiambu County, 8. Yesterday in Nyeri, when we began the crackdown, 45 were arrested yesterday, and across the region we have started that operation. Even Nyumba Kumi, the citizen participation, this education system, we continue doing it very, very well. Another 40%. We now leave only, that's 93%, we leave only 7%. The 7% ni wale wanasema kwa Kikuyu na Makuhea. They can't listen. Kaunti-ini ya Murang'a mwena wa Kiharo itura-ini ria Mushungusha kuihurite ihoru thutha wa mundurume wa ukuru wa miaka 58 gukorwo oragitwo gwituika muru wa nyina nu utafanite ngero iyo. Kurerekana mwikoiro aracokire kwineana moko-ini ma borithi na akoretwo akiagagia thayu kuri andu a nyumba yao. Aroka na bana na ngui nene araingira nyumba aroka kuhoria tutawa au tutiramenya kana arari na kahiu niguo matitikanya na muru wa nyina aramuringana muti acoka mutheca kana tuhiu guku nda-ini. Na kuo mwena wa Kapendo kaunti-ini ya Baringo andu atatu ni moragitwo ni ito ikuratuika cirethaite ciumite kaunti-ini ya Turukana. Atatu acio marari gatagati-ini ka angi 7 mari mihango-ini ya gutwara mahiu mao thoko-ini na umwe aragurario uru riu akiamukira urigiti thibitari-ini wa Baringo. Tulikuta kama vita sasa imeisha. Na hiyo masaa yenye tumekuja kama risasi inalia ni kama mwendo wa masaa 3 ndio tufike hapo. So tulipofika kule tukakuta mali watu walikuwa wanapikania, tukapata mwili za watu wawili. Mimi na gavana wa Turkana, gavana Nanok, Mheshimiwa Mohamed Ali Lokiru wa eneo hili ya Lokori tumekuwa na mkutano na tumesema kwamba tunataka pia kuanzisha maneno ya kuishi kwa amani katika Kapendo. Kuratuika ngucanio ici kaingĩ ihanĩkaga kũrĩ ndũrĩrĩ iria cikaraga mĩhaka-inĩ ya kaunti icio cierĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.